Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Meruntutin, magpipit pa sa hati, sa masat sa ti, magtiluin pinti asal pinti yung usaha sa iyan. Ubus niya tani sarawe hadis sahih wa ilibiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinne idza mata ibnu Adam, bang nepin na mati, hindi kita manusia ini. Bang nepin na mati manusia ini, bekat nepin na bani ingkata amalu, bekat ang bankemon servisyon, bekat ang bankemon ikikinan nito si dunya ini. Te mati ini, kaya titipin kimitain, miyan bang etiin memitain ene bang nagbekat ne nyawahin magsapin ng nyawahin tukbaran mati manusiain bang matay ne pin ne in manusiain tahala ne amban iye baran nyawanin amban baran ne miyan bekat amban service kemer kikihinang nito si dunya ine pasamang biya hinang ne baya miyan ine samen niat ne pega uhus asal bang matay pitek kasi kibitain kana tarapat bekat iye ne kemon ganta ine kinabian nila atau angan-angan nila amban dunya ne sa hinang ne illa melingkan gabekat itinan gabekat ang bani atas telu perkara iti manusain bang mati bang tala na amban iya nyawanin tamban ne kemon dunya inin tamban ne tala na amban dunya melingkan pigi tala ne ambani baran ne nyawanin namban ne nyawanin tay bisa baran ne bangke mati umus tagmate iye tamban na ni kemon hinang ne si opisina ne ke si madrasa ne ke si eskulan ne ke si luma ne ke deta azib ne ke ta ina saman tamban no ni kemon ini ne samen nito sa ngayon melingkan niya atas telu perkala bisa ne mati temone gabe ka tiri gabekat gabekat ang baniye ga taala ang baniye yene usahane atas telu perkala niya ini semua usaha tu bisa tapi itu bote mati bang puas amban mian asal gak dapat bisa lebih ini izamat ibnu Adam inqata amaluhu illa bil salat bekat amban kemo ni asal telu perkala sa tapi telu perkala duga ini asal semua pihak tapi semua pihak tapi itu tutut tapi semua usaha tapi asal semua kita magmet ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa min salat melingkan telu perkala usahane ga etinen ine mian pebekat abaniya temo ore sampai sikimete ini Piyong galib ine telu perkala dan min bisawat bisabaan sini ine telu perkala ine galib diki etinen ini bisa makan apa di sini asal saya kaisa sidagam piyong kabdo usaha ini usaha kaisa amal kedua ini ketelu sembahyang cukup mas tertibu kursuai iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat taga-taga bambang nepin na matay manusia bekat ang bani kemon usahane kemon bisisi kemon yang kiran sa melingkan te ode telu perkala usahane ka bekat bani kaisa wa etinen subay niya anak tebi abi subay etinen pinturan tebi dinak baginan ka kinang dikesulot kinang dikesulot ini enggak bekat ang bani pero yang kita pamanin aku karena anak kulilla waladun salih tebisara hadisin waladun salih dumen bintun salih dumen awla pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang matay ni Kaab bang matay ni manusiain tamban ni kemo lepas naman ni kemo hinang ni kemo melingkan atas telu perkala ka lepas ang padi nut iya sampai kimite ini ini menurut ini waladun salih anak ni pinne lela
Ine beginanghap. Kabe aku explain mis ako bang koy gay. Sige daro explain tiri. Kedua. Tunggu, sab sadaqatun jariyah. Kuma sab dunia. Ine kupanin si basmian hine pusan ilendungan. Abot siya law kiamat ene bang manusia magsadaka. Usan sinin enulay bisa na si basmi si hine pusan enulay mian magsadaka hajat. Sadaka ine pini sadaka tingin balik betul bisara. Nan sinin inanot pinatampal dia doa Rasulullah SAW. Ini sabay subay sadaka sabian. Dimana saja pede tinen mujarrad sadaka rumah. So pede sadaka jariyah. So pede sadaka jariyah. Ini hati jariyah. Ngarat ka. Sekitar lu sab. Ilmu ini dilepas ke sekarang. Ini sekitar ilmu yung tapaw di. Ini ilmu ano. Nagmumpaat si kau. Telu bargala ini enggak dia kelepas tabi kana kelepas amban kita dia bakti mati. So bang puas amman telu bargala andahin tepi si anda no anda sedih. Jibin te do dengan sedih. Lumain te hinang dengan sedih. Artain tepi si sedih atau sampai bankrupt. Abdo saya bisa pesaing ke. Bisa pesaing ke pengiman tepi. Bisa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ini. Melingkad bang atas telu perkala bisa tomate inut kau. Explain to me. Kung nga galit penuhut anak mo, buhi pelum anak mo magdalam kubo. Tubig ko, explain to me. Look na penut me basay re penut me say explain to me. Pagi penut me tay. Nga nagkabek at ang kiti matay ni kiti. Kay sapit wala dun salih. Anak mo peg na magkasali, gabek at amman ko bisat ko matay. Kung nga ini ka lilam kubo. Kuingin, penut anak luka dalam kubur. Doahan dan kita, maka dalam kubur. Yang dua itu Allah Taala. Nakanakin, yang dua itu si dunya. Yang dua itu si dunya sudah tutan ni mati. Naman upama, anak ten malik, ini anak ten sudah duman saleh. Tinang nen Iya menjadi misionaris si pegorganan. Ini kalau dalam mati, dalam mati. Tapi serahin nan sini. Waladun saleh nakanak naghinang hap tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan naghinang hap si pegkasi na manusia. Megorganan naghinang hap si pegkasi manusia. Pegkasi hap siya. Dengan kumapatay. Sumewa piu kagtipuran manusia, pagtepak-tepakat ni saya, ovos, tagpanan bigyan ng hap, dok, mabagurong sinte. Sumewa dumani hinanghap sa Allah subhanahu. Tagisarain na sinin, wala doon salihon, netinen, yan ang nakanak, maghinanghap si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa teriya, duman maghinanghap si pagkasin ng manusia. Ini, gaadek na naman kita. Inshallah, pag naanak tibi, lela, sumewa, hetinan pinturu tibi dalam ini nak inaha. Kue aku, insyaallah, dia kita mengusir nak mengusir apa dia? Karena anak kulela, kue kerok sibas nuk gak si saya sekali kita mendikem nuk sama. Menak mendikem dende. Ino marsing. Bumi saya nasi lel. Lamut kita wilayah tu agak. Luga Arabin bang tebisara ne wala tebisara ne sampai dende sali dulella rukdende bang kaanakan tan bilella rende etinan pinturu atri etinan to atri nak mayanga tabu cello kama ko pedeng siwas siwaliknyan ne dalam kubur kita tu tambantri maganaknian kip musaga tibe nak mayanga tabu dalam kubur tebo tibe itim maktamang kita. Tanda din gaano dito dalam kubur subay tabangan dito jugi tibiyatin ng mga pas magtay. Subay puas ambanian kana magkatabang kita. Di sa tumang nasi isa tabiya ben garet ngenduhan kita sedih. Yan sedih na ambanian ano gati bisaralay. Magkatabang kita ina karakante lela nekeren neke sumegwa magkasaleh si Allah Subhanahu wa taala. Asa kedua. Inasab dakam magano
Dakam problema bisan pitte kana anak bela laso den anak tan bisa lim. Sube gua sube bagi nang ha pagitro tadi. Pusakaan tadi itu kenang ha. Iya. Sekitel. Singit nga mga anak ni. Mangkana anak ni. Mangkana anak ni. Ngagad kayo ilmun yung tapaw bi. Talo parkal Kita telepas sa mangkapan ban Allah Subhanahu wa taala. Si kedua ini sab, ilabas. Sadaqatun jariyah. Mangkana anak ni. Kana anak no, naganti kibig sa buwa. Umusaha ka bisa ng buwa. Ini magsadak ka kayo. Sadak ka ini, tibisa na si jariyah. Ini hati jariyah. Bahasa Arab. Jariyah ini pin sadak kalumengan. Kuingge pelumengan sadak kain gani. Simali, yung kuingge mangkin lumengan sadak katen. Ini makatabangin dalam kubur. Nut sikit ini kuingge. Nambuang ng masjid. Nambuang ng masjid. Oh, kuingge pergi ng masjid. Pergi ng masjid. Ubus kuingge mangkin keenan sadak kajariyah bersiri. Hai. Yung bigo. Simu? Sumali. Pero ko penismas na sa magtabang-tabang kita begitu. Okay. Hanggang sa hajib, tabilik magsuko na simas. Miyan dumay ko bibit hanggang bisa pada sa ini ro kita sunuwa hajib pagsuporte. Sa Allah Subhanahu wa taala ta begitu dengan miyan asa karakon mga dapat asal kita miyan asal bagi pagsuko sumat. Bisa pakal sa pitu ko na ilang TV pitu ka. Tak na kita biglabi ni kita sa 10 taon ko ito. Ya sawa aku mismo kami sa mismo bisa aku bisa berbicara akong gaya kung ako magbisara. So ko ito. Ini si Basmian. Si Bas ini suway dapat kas tekete bisa sa harapan tabi nila sa ko ito. Bisa kita bisa limitan sa ano magpinang siya. Di ko rapat sika. Bang si kita bilo magano si Bas si suway si over sa amin bote kam data stage harap na kamano harap manusia. Di ko dapat harap manusia kam. Baglaro si kita ng basilan. Gay ko dapat sikap ko. Dito pagbakas tayo bisara ko sikap. Kung bisara siya mas ang lugar niya. Di bisara siya mas musuko sa amin na buwa ayat na buwa bisara ini dan buwa ini surah Allah Subhanahu wa taala bisara. Siya ang dumikir na bisara ka. Tagna tiyo tikaw. Niya kam bisara bisa lagi. Bismillah pelatih sampai mag-aaral ka. Tasubahan bang na dapat dumen peni etenano asal pulasaw teka me sab bas. Cuma tiang di marandin, mangsenje. Tiang biku itu mangsenje. Dumen kam ngaji ina nakakambok ngaji kakapurman ku card, kakana certificate TV. Hebin mekelam malasabin piti ngaji kapegi kam nak card dengan era pasamin ke gusti ke kasu tinggal. So di start ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat kan kana tikite bu certificate ngadi. Dumen saya. Kok dumen saya. Me sahabat si Umar sa Ubakar sa kana cek meke doktori kana me sahabat sa samia. So yene pinakahap ni makhluk wallahu amar Allah Subhanahu wa taala sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutan ko ano si sabi ni sabi kitelew de Tuhan de tujuh rabbul alamin. Si. Nakita pinte me ko doubt sabi ang bisan biga gara segara ano ko mansimali kam munsoy munsimas tayo ko tipet hakat gana ino ti gana ini gana ya certificate ti sumu kita ko magpagtarabo sa amin ka. Nakikita ko ngaji kana guna ko ngaji siya. Magsiya. Da. Sumeguwa ko itu sertifikat din bang kitauhan te bisa dak kajariahin bang niya ilmu bisa niyan ke pengurung bisa niyan ko prinsipasman ne ini ne sertifikat din bitu Allah Subhanahu wa taala ini sa ini basta bistarate ini sebenarnya lu ningkayan dan buah amban bang te pengaji tebi 2 rakaat sembahayang si pajar doen pede anu ini doen pe dan pardu le dayahan peki amban dalam hidup lagi isisin. Apa yang memang terlalu magpasal na? Khairu minad dunya wa nakuhinge pe bang ini. Anta itedo di sekolah bisa rasa sedikit. Ya tu. Tedo tadi anta ka. So anta tedo tadi bitan tingko. Saban suai saban si rei saban itu beda kiaman sana. Soal kan dalam al-sawi itu nakam anu pindi karena apa sepaman si balik kuman suai beksi bas sertifikat duku terlalu semula. Sumegwa bang naja hetinen pian mekipek esem begini bisamian pasal Fatihah ni. Iko pasal alhamdulillah temo te bisamian duk. Te bisamian la. Te bisamian dapat bisamian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuenge. Terus awak nak tahu apa toras tu. Bukan dia ada mukalir Indonesia. Dai besar aja. Ya kuenge lumengan sedekah zariah. Kuenge lumengan mesirin Abdul.
Sembahyang. Sumewa pagsambahayangan. Mes bangkyo makihinang masjid. Bangkyo makihinang bohe. Bangkyo makihinang madrasah. Si sadak kasigi-sigi inosal lo manusia bisan do kau dengi butahun na inosa mate. Sumewa iyo lubak kastun pinaim bakas gali binin. Bohe gali binin. Bohe si re inin. Bohe si abdu inin samian. Ina dengi butahun na mate si waktu penya ngosal ne ina tumbas le tiri pugali. Gak usah. Sige-sige lumeng. Jariah itin lemeng ilmu nun takobe sikitel lu usahaman suwe ke usaha suwe na ilmu nu us kuinge suwe pen ilmu begbumpa sikau kuinge ngaji kuinge na ilmu nu makin begbumpa sikau ada piungko 2 menit na ilmu nu suwe makin begbumpa sikau bangke tapi sana su ilmu nun takobe suwe pen ilmu aja suwete ilmu berbumpat sikap bang ilmu kan berbumpat kan rogat besaran sini kabiwan ilmu semua ilmu tapi saya nasi nabdu ilmu berbumpatin kue yang gedung diko Tuhan tidak kamu sini si Abdu mati si Zai mati si Kibut cuma mati kita kamu sudah kuat tahun lari 20 tahun batas kita di kabak pengaji itu pasal Fatihah. Terus ni ada buah berkiti belum tahu umurnya, kau si umur tahu umurnya. Mati ni kiamat kelas smith pun umurnya 20 tahun aku dah 90 tahun umur pun mati. Terus nani apa tesep kupinne pinsuaib sambil mana Fatihah. Terus semantep pinne kamu itu, semantep kamu itu. Tesep kupinne pensiwasi sambil, pensiwalik sambil pinne pentayatin sambil. Si waktu yang temisara oleh si ummal, umus lumayan pisir buahnya. Ubus mati ini si ummah. Pag mati ini si ummah, terbesar orang mu'min, lumayan lebih serem buat. Si waktu yang niya apa nak besar ene ilmu bakas tepemurung niya, masih jauh sampai tahu presentation telah itu sekau sampai. Ilmu nagbumpat sekali. So pag ilmu no gaya tinan, gaya pelengan no, naga terbesar. Nangan kau terbesar mian kau si basmian, supaya kita ilmu, supaya kita pagtap tinaktin, supaya pagtabang tinabang temi. Dah kita memikirkan, dah kan memikirkan niat untuk mepi, bang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lah hayapidin ke menjadi pikirkan. Supaya ia menjadi kawin bang niat kabayaan binilau, bang niat kabayaan bitinilau samian kita tahuan bukan kami besar, tahu celok yang kita kamu way kabayaan bi bukan kan dia berbuyuk ni amatuan samian. Pas alu ahla dzikri in kuntum la tamun bang niat kita tahuan bi dia membiak amatuan samian. Umus pagkatawahan bisamian supaya ini sa pamagal kami supaya niya usahabi ilmu tawabi tujuh Allah Subhanahu Wa Taala duk gay lepas amban kitri yeni atas telupar kalamin. So bang puas amban memang kemudian sa agama Islam gaan niya bistara men bistara ko bistara yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas amban kitri lepas amban kitri kaya mo puas amban yan palawap tiri sering balik nag-study kam bistara telupar kalian semua balik mangumutumulu kaya amay sikam asal gatip kam lem sabing haji kita apas te ilmuin kita mo te mate kita bin sumusudi kita mo sumit medit misalnya supaya aga anu bipain anu te heti bikemon kuburin ga niya suune kuburin ga niya lai uane ga niya lai te pon ga niya semek na samian SMSM TV kita belai dalam lindem tamalan dem kana sewe TV. Sine sewe tan bitag na mula-mula atas telu parkala mian due usaha ko itu. Start kita be insyaallah. So na balik nag-study ang manapo ponden explain ko si kam ubos kita di magtabang-tabang kita bi. Pigi habang pinek ka busahid bugay kami ang kulitet bang ni abgas telu asal suy ko prinsipal mian. Asal kami aku det asal ko sebab asal bang niya bakas tedo ti sabat asal sudet pasak di dalam ujung orang tu gele pas man gitu na magsyukur si damwa engineer TV alhamdulillah asal anu tedo tu kita nama leunen ga lepas ga niya lepas ang bani ene bakas damwa sura mian itin experience kita jadi hasil alhamdulillah berbumpat itin insyaallah selo dunya pisamen bagbang ene pengetinan mian murah-murahan segitu di kemon bang paris kita ko sihin dengan samen di rumah ilmu wallahu subhanahu wa ta'ala aman kimedete tapos mamihan dunia ini sama lekeban nasab suwan na tata urasnen na insyaallah etinen tama jumat pengurus
kita biasa kita kau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.